بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان خنا خيس يا ربي فدي كتابة عظماؤنا في التاريخ هجو جلال عظماؤنا في التاريخ ورا سينا بريدو دلقي ورا غرغدا سينا بريدو وجت تاريخ خيستي akkasumatti nama itti hidhachuudhaaf illee tolu hojii isaan dalagan hojii babbareedduu isaan dalagan itti hidhachuudhaaf illee tolu kitaaba isaan yoo rabbi fadhee waliin laalla. Kitaaba kana keessatti seenaa nama gurguddaa dura kan irraa jalqabe abbaan kitaabaa ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Ergamaa rabbii haalli isaa maal fakkaataa waan jiru eegasii Abaa Bakr Siddiiq eegasii Umar ibn al-Khattaab علي بن أبي طالب أكسمت عثمان بن عفان قري صحابه وتاكسم جيراني كتابنا خيتي وربي فدي أكيت ولله يرو كتابنا خيتي سينا إساني لالو أكاتا دلوتا ساني أكاتا أديم ساني قفا سونتهن ونو جلالو تينيو بوتا إسان قبطيلي ببريدو دلغن من ساني خيستي نما وجين صاحب ساني وجين حال أكم دبر سني وانجو سني وجل الله يجوا وربي فد مدروتو شخصياته خان إرجما ربي عليه الصلاة والسلام سينا ستقدم دبرين درتي شخصيات إرجما ربي عليه الصلاة والسلام تكا أكدون فا إسات إرجما ربي مال فكاتا وانجو جل الله وربي فد إرجما ربي عليه الصلاة والسلام نمت كلين إسا فكاتشون دندو مال خيستي وحي خيستي لأنها إسبودة نبي تكلوان الأفنيف وحي خيستي أكاتا وحيين بوتو خيستي أكاتا إني جبريل يوجي والكنا مخيستي نمت كلين إرجما ربي عليه الصلاة والسلام اتنفكاتو وجان أمو أكاتا رنفا نمما سا خيستي أخلاق إنك أبو خيستي أكاتا إني نمخنك أجلومتي يامو عمل بريدا إنك أبو خيستي نم تكو إسات اللي فكاتشو واتو ترياتشو وخانمو حالة كبتي ديمو دندا حالة إنك أبو سن كبتي ديمو دندا أمو نبي ما خيت نم تكلين اتنكتاتو ربي سبحانه وتعالى إرجما ربي فارو بريد دون سفارس مالجي وإنك لعلى خلق عظيم جين يا محمد أتي حالة بريدا إرتجرتا جين جتشو أما فارو هدو ربي سبحانه وتعالى أرجما ربي فارس هدو جرا قرو هاته أن إرقدام فارو ربي فارس الراجي خنيادو فارو ثاني لأنها نمني أمل بريدا قبانان وهنداه أركته لأنها ونمني إرتي دم شفتي أمل بريدا خنرتي نمني دم يجو نافر جما ربي عليه الصلاة والسلام ونو جلالو تينيو رنفا إسا حال إسا ورساتي وجين صحابة إساتي وجين أكم جراتا ولله لوتين وندر جل قبنون وصفي إسا صفة إسا نمني غري ديرا نمني غري غبابا صفة إسا نمني غري عمل بريدا كبا نمني غري عمل بريدا كب صفة إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مال فكاتي وانجو ولله لدرا إرجما ربي عليه الصلاة والسلام صفة ساتر وجود بتن نما أكان فول سائف وجان خفول ساتر نور إفجان ترى دراتي إجانا كانت أجرتوه نما رجاته الراسي قالوا جانا الجمال ربي عليه الصلاة والسلام ترى درات كان إجانو أجرتو نما رجاته الراسي قالوا نما فول لسابريدو نما نور فول ساتر الجمال ربي عليه الصلاة والسلام إفوجان أبا جهلي في جرجدون قريشي مكة هيسا الجمال ربي فال ليسن حقما الجمال ربي ولالو صون تهين أنجو إساني إجتشو جت إرجما ربي فالسن عليه الصلاة والسلام نبيخن أبا جهل أكيرجما ربي رسول ربي تهيج لكن والنساء أورك أكندت أمن نساء تاي سمالي أنجو إسابو تاسن إجتشو في أبا جهل فان ددني حتى يرو ديم سر راجو صحابان الرانو همتو نما تركان فتو جال لك تركان فتو جو تركان فتو جرو يجو ديم تركان في سنخشتي إبقى أبي ناموسان تواضعا ديما جان إرجما ربي عليه الصلاة والسلام بدي هاسوات كنستي إسورة كان فتي سن تواضعا جامو جان
qabu dha jaamale tawaadu keessan jiru jaan laakiin oguu deemu maali mila sirri fuudha garuu oguu deemu sanuma wajjin tawaadu qabaatee deemaa jaan nama la qunname hunda isaa dura salaamtaa eegalaan jaan namta kaa joggol qunname dura isaa dura salaamtaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jejal qaba tabeetti namni oguu sadarkaa qabu bootaa takka qabu maal qaba nama salaamtaa jaamala mudarra jaanni yoo salaamtaa namaan jee akka waan naamsummaa sana irraa gabbuutu takka gartee isarraa akka waan gabbuutu akka itti fakkaate laakiin ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nama dura arke hunda isaa dura salaamtaa jaan eegalaa jaan haala sarraa kana qabaa yeroo hunda nama ilaalchisaa bareedaati laa yatakallama fi gayri haajatin ammaas waan haajaan ittiin jirre hayatti san dubbatu ogwaa sanoota akka barakana bikun xulluq jaami namni keenyaa hin jiru tiicha mara keessa buunteenii jinjaan tanaaf haasawa yoo bootaa san keessatti haasawuun feesisa malee dubbatu jaan xabiyaatti nama haasawa useetuma eegaleetuma akkanatti haasawa namaa eegaluu miti yoo haasawa haasawa beesaa ta'e yoo bikka sanatti taphni feesaa ta'e ni taphata jaan taphasaati illee itti dhufu ta'e nama gizee hunda fuula guuree jiraatu miti nama gizee hunda waan azaabaatiif kana bicha haasawa miti gizee ni taphata taphni isaa gin waan dhugaati itti dhufu ta'e bootaa haajaa yoo qabaatte malee dubbatu yogguu dubbatus jaan kalaama jecha takka hoggusa dirra deebi'aa jaan akka namni san isaa galuuf fakkeenyaaf sammuun namaatu wal qixaa miti namni garii akkana galaaf namni garii akka bira galaaf kanaas akkana galchaaf kanaas akkana galchaaf nama hundaa akka galuu danda'utti jecha takka hoggulama hoggusa dirra deebi'aa jaan jechuma takka karaa sadiin namaa deebisee akka namaaf galuuf ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbata jaan yeroo haasawa isaa keessatti haasawa dheereessee sitti solitti laaqu baraguu haasawa dheerate si jalaa badeeti keessaa qabattu sollaalta yoo gabaabbateeti irraa fahamuu dadhabde waan san dheereesseeti sittiin dheereessu gabaabseetis akka ati fahamuu dandeenye sin godhu jiddugala kanatti akka namni hundi hubatuu danda'u takkatti ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nabaa ibsaa jaan haala isaatirraa sifti isaa san fakkaate ni'maa takka yoo kennameef ni'maa takka yoo qabaates nu guddifata jaan xiqqeeffatu maal jaan namni kitaaba takka keessatti maaltu jira nam tokko yoo waa sii kenna jaan kennaa namni sii kenne san hin laalinii yaada namni sii qabu san laali maleedha nam tokko dhufeet waan ni sii kenna qalama sii kennaa jen tokko immoo dhufeeti kitaaba guddaa sii kenna laakiin lachuma sii godhan jechuudha khannaan sii khannanii jiran kun gaaruun khannaa guddaa sii kenne kun ammoo khannaa xiqqaa sii kenne ati isaan lameen kana khannaadhaan isaan lameen kana madaaloo osoo hin tahin yaada inni sii qabaatee sii kenne san qofa laaluudha jechuudha maaliif arra namni qalama san sii kenne odoo guddaa qabaatee guddaa san sii kenne jechuudha tanaaf khannaa namni khannu keessatti fi khannaa rabbiin isaa khannu keessatti nama guddifatu jaan xabiyaa isaatirraa dhiirammas akkatti beektu xabiyaarraa nama namni oguu isaaf tahe waan namni isaa teessan beeku jaan xabiyaatti namni oguu siitee waan namni siitee san yoon beekin jaan ati namummaa isaa ba'uu jirta jechuudha leenna akkas jechuun if qolummaa fi if jaalachuu fi teessan malee tanamaan beektu ta'a hiikaa boodarratti tanaaf ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ni'maa namni isaa tola namni isaa oole hunda ha beekuu jaan nyaata namni oguu isaa dhiyeessees nyaata takkaa eebbeessee yookaan ammoo arrabsee hin beeku jaan nama aadaaf qabu jiraami nyaataas maraxee nyaata kana malee nyaatu uffataas istaayila maach malee hin barbaadu yoo kana keessaa behe jireenyi isaa akka waan jiraachuu hin dandeenye kalluuna bishaan keessaa beetti fi yaadu namni akkasii ni jira ammoo ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nyaatuma dhiyeessiteef hundaa'unuma nyaataa jaan kanaan naataha santuun naataha kanamaa naan fidinii kanamaa hin taane hin jiru jaan nyaanni san yoo isaan taanes ni nyaataa jaan maaliif jennaan namni nyaata godhe kun laffa'ee siif jee kabajee sii godhe immoo beekumsaatu hangas nyaata san godhuu keessatti oduu kana rabbii akkasuma tolchaa nama san hangasii akkasi yoo nama san xuyxee qalbii isaatu maal taha ni caba nama nyaata san yogguu namni nyaata san dhiyeesseef illee nyaata san yoo isaaf hin taane illee nyaatee ka'aa jaan ergamaa rabbii asal salaam akka nama san qalbii san hin xuyne jechuudha yogguu kana jaangaa namni yoo dhukkuballee qabaate dirqama nyaata san nyaatee dhukkuba fidu jechuudha miti yoo dhukkuba qabaate haqa himachuun gaarii akkasuma waan san ta'an ni himata laakiin ammoo kun ixtiraam ergamaa rabbii namaa qabu
في خبجة أرجما ربي كابو isu jiraman fakkeenyaaf namni gaastire qabu waan akka salliixaa waan akkanaan danda'u dirqama nyaadhu hin jettuun jechuudha maaliif fayyasaatu dura ogguusan haqa isaa simatuun barbaachisaadha sifasaatirraa nama takkaa lubbuu isaatiif aareen beeyninni namni yoo isa tuqee isaa waajee lubbuu isaatiif jecha ka'ee dallanii naman tuqu jaan amaluma isaatirraa gaaf tokko yahudaan tokkotti dhufeetii طبيعة سر أرجما ربي عليه الصلاة والسلام يجوا هاجمه درعي سوان لولا نمني خايته خنا نما برا خايتي نيات سلا تنجرا تفانا مرة رفلت كذي كبسي سوان سن قربان إن أرجما ربي برا كبسي سه غيان جناد غيا ولي بال لمن جتو غيا ولي بال لمن جنادا غيا سن أصون جهين أدو صحابان تا أجرتو أرجما ربي عليه الصلاة والسلام برا دفع أكنت هجوجة أتوان خينا في ديبس توجين صحابان تاوجرت إني فاجرة عمر بن الخطاب فاتوجر نمتوك أرجما ربي دندن عليه الصلاة والسلام يروسن خاكم بن الخطاب لا فاخيتي جان متى قرباسني لا لجان سيف إن رادر بودا بجتشو هون أدون وتجرون وتو أرجما ربي برت نتفتح هي جيتي أكمل آرجان من الخطاب سنبو عمر بن الخطاب لا فاخي لولو مال جي أرجما ربي عليه الصلاة والسلام يا عمر وني تو قبدو وني جتشو قبدو أنا في إسان اللي يجوان خيبر بادو حكا خيبر بادو ناموسان خوتو برباد إسانيز جئيني جين أنا سمو وين جتشو قبدو حكا نما في الرادي بسنان جئي جين